Kutsha amasino kutshengisa khona ukuthi abobaba baphatha ngazimbili nonyaka nje. Abobaba abakhulelwe bentwana babiziwe bona bazokuzwa isimemezelo sengoma. Kwendlalwe amahlelo ahlathulula bona kuyokusetshenzwa njani. Usihlalo wekomiti yesigodlo umemezele nganasindlela. Abantwana bazabe babuthelene ngengwenyameni kwamabhoko emthambothini ngelanga langezi-25 kuza kuthi ngelanga lange-26 kubuthane abantwana babutheleleke emakhosaneni. Uthi kuneminyanya ezoqindeliseka ngesikhathi sengoma. Nakusenjalo usihlalo wecontralesa uyigandelele yokuthi bazokusebenzisana nezinye injamiso zamasiko nezomthetho ukuthi bayayilandela imithetho nemigomo ye-COVID-19. Ekuvikeleni ingoma yekhethu siyokuberekisana very close nayo nombuso ke namapolisa wonke umuntu siyomchideza kule komiti yengoma ukuvikela ingoma yekhethu mntwana kwethu. Abobaba abakhulelwe bentwana bachotshozelayo ukuthi kufanele lihlonitshwe isiko lengoma. Abantwana isiko babakhokhe, abantwana ngibabobaba. Ngiyabawa ke ngibethi isandla phezulu kwesinye isandla kibo bonke abantu besikhethu besinobela abawiselako mabalandele umthetho usuthole ngesigodlo. Ngilo mhlangano kuvele nokuthi kunentshijilo ezibekwa ezandleni zabo ekufanele zilungiswe kulesi sigodlo. Ithinyane lika Pepe uzilane Mahlangu umntwana enkosi uthi kusukela ngomhla ka-27 kusihlabantangana kuyazilwa ihlabathi ayisathindwa kibo bonke abawisela ngaphasi kwalesi sigodlo kusemruleni emthambothini ngengomabhande emthombeni empumalanga.